دما خوش ببینرین هجه روسی تباخ 2022 روشان روژا چارشمه بویا روی شدن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنوا 20 داقنوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جارکتن دما خوش ببینرین هجا سروک مجلس نرانی آمریکا نانسی پلوسی تاوی نرازیبونین تندین پکینجی دو چوبو تایوانی پلوسی پیام دا اوی پشتگیری آخویا جبو تایوانی بدومینن چینه جل دجی وی هلوستا خواه به بیک آنینا تطبیقات لشکری نشان دا. شهریان چینه نکارین سردانا سروکا ملسا نونران امریکا جبو تایوانی استنگ بکن. لو ما دوه ایواره پشتی 25 سالان جارا پیشیه رایداره که او چندی پای بلند جی امریکا سردانا تایوانی کر. بریا سردانه چین تفگره خویا لشکری لدردورا گراوه زیده کر و پیام دا اوی دست به تفگرین لشکری بکه. سروکا ملسا نونران امریکا دما هفدیتنا لگل سروک تایوانی سای انغوانگوت ارمانجا بنگهین سردانه او امبیجن امی تجاری دست جی برپرسیاریا خواه یا لهمبری تایوانی برندن. ام به وی حوال بندی سرفرازن. سروکا تایوانی آنغوانجی راگهاند او استوی خواه لهمبری گپ چینه نتوینن. ددما سردانه ده ریوبریا تایوانی نیشان رومت دا پیلوسی. وزارت کار دربیا چینه جی به داخویانی که سردان پیلوسی وکه دسوردانه که کرد بناف کر. دوین آبری دا ارتشا چینه تفگر خولی در دورا گراو زیده کر پیام دا گواوی دست به تفگرین لشکری بکه. دناوان پیامین توجده پیلوسی بریا لبالافر خو سوار ببه و جی تایوانی درکه گود امی تجاری و بتنی نهیلن. با برسوا سردان پیلوسی چینه تطبیقات لشکری لچار هرمن جودا یه نزدیکی آوا بجاهی تایوان دست بکر. اف تطبیقات گوته پایین جبل خانه راستقین یه منزل درج بیب کارانین تی پلان کرن گو تواهی هفته دوام بکن. اف زختا لسر تایوان گوب سالان دبن گفا ایریشا چینه دیه ده سردانا سروک چینه خین جین پینگ ده هین زیده تر بو. ایریشا روسیا لسر اوکرانیا جی لروجاوا فکارن گو تایوان بروشک بوی رنگ روبرو بمینه زیده کر. ریوبریا پکینه تایوانی وکه پرچه یک خاکا چینه دبینه لی ریوبریا تایوانی به یک رد که دناوا دمین داویه ده آلوزیا بیتری هفته سالی یا نابرا آلیان ده جاره که دم بالا جیهان اکشاندیه سرخواه. سردانا سروکا مجلس نونران یا امریکا نانسی پلوسی یا جبو تایوانی جعالی ولاتین روشلاتی و جنیز و دهات شوپاندن ریوبریا مسکو او ریوبریا پیونگیانگ جی هلوستا خواه یا لسر بشاری دیار کرن پیونگیانگ به اشکری ده روشا درکتنا شرکی ده پشتوانی خواه جبو پکینی دیار کرد. جعالیه که روسی و برتگ لسر سردانا پلوسی درکت وزیری کارین دروی روسی سرگی لاوروف دیار کرد که سردانا پلوسی یا جبو تایوانی هولدانه که بقصدی یا واشنطن بو هرس کرنا چینیه. لاوروف لمیانماریش روشنامه‌وانان را آخوی و گفت سردانا پلوسی نزدیکاتی واشنطن یا درباره روشا اوکراین ده نشان داده. مینا روسیا جو اوکراین جو کره باکور جی هلوستک درکت. لگوری مدیا ولات کره باکور سردانا پلوسی وکه دستوردانه که هوانه هاتیه پیناسه کرن. بردف که وزارت دروی یا کره باکور گفت پیونگیانگ به تواهی پیشگیری بده هلوستا پکینی. هر وها جبر بلند کرنا دستا لحرمی جی واشنطن تانبار کرد. دیاره که تاوی آلیکاریا لشکری یا امریکای جی ایریشا بت ارتشا امریکای نکاریا که حتی نها پشتوانیا که دخوازه بده کیوی او اویک جی ریل برویه که ودیکه که ایدی اوکراینا لپیشبری روسیه تک دیچه او راستی جی به داخلینیا سروکی ولات ولادیمیر زلنسکی جاره کردن اشکره بو جبر ایریشن گران ین ارتشا روس زلنسکی راگاند که روشا لحریما دونباسی کم باغ بویه دوین آبری ده کشتیاج داخل اوکراین بارکری جی
li Tirkiyeyê. تشتك نكاره بحثا راستيا شر بکه. روش کان باخه و مینا دوژه هیه. بوان گوتنان سروکوماری اوکرانیا ولادیمیر زلنسکی بحثا دجواریا شر لهرما دونباسê کر. زلنسکی لویه که مکر هات گوالیکاریا لشکریا امریکا ددوان تیری ناکه گو لهمبری هزا روسیای رابن و گوت. هجمارا لشکران و باندورا توپخانین ارتشا روسیای بسر آ اوکرانیای دکوه. Додам зараз тільки одну деталь. دوی نابر شر لباجار خیرسون جی دجوار دبه. ارتشا اوکرانیای راکاند گو هزا روس کاروانه که کوچبران توباران کرن و دنجام ده 3 سیویل هاتن کشتن. وزارت پاراستنی روسیای جی ادعا کر گو هزین وان لحرمین خارکیف و میکولایف دربین گران لارتشا اوکرانیای دانه. لگوری داخویانیا وزارت لروجلاتی ولات 7 انبارین چکان هاتن رو خواندن. وزارت پاراستنی روسیای وکیدن دیار کر گو ایدی امریکا یکسر بوی آلیه کشهر لوکرانیای. دوی نافبری دنتوین یک بوی اشکره کر گو جی دسپیکا شربه به 10 میلیون اوکرانی جی جهواری خوابونه. روشا اوکرانیین گو درکتنا ولاتین دربیی سینور آلوز بویه. لالیه کیدن وزارت پاراستنی ترکیه راکاند کشته بارهلگر آرازونی گوش جهبار کری گاهشت استانبوله. کشته نافبوری جبندر اودیسا یا اوکرانیای بری کتبو. دناوا وڵاتên Ewropayê de tirsa ji sermaya zivistanê ji niha de xwe daye hîskirin, Serokvezîrê Almanyayê Olaf Scholz jî got ti astengî li pêşiya radestkirina turbîna gaza xwezayî ya Nord Stream a ji bo Rûsyayê wereşandinî ne. Olaf Scholz serdana kargeha Siemens Engri ya li bajarê rohar kir. Scholz li wir tribûna ku ji aliyê Kanadayê ve tê çêkirin lêkolîn kir û diyar kir ku ji bo wî girîng e ku nîşan dide ev tribûn di her kêliyê de dikare were bikar anîn. Serokvezîrê Almanya got ji bo şandina turbînê ku bo Rûsyayê te astengînî ne. Scholz diyar kir ku Almanya wê ji bo şandina gazê ya bê astengî ji Ewropayê re bi erka xwe re be. Di daxuyaniya Gazpromê ya 26 Tîrmehê de hata ragandin ku biryar hatiye girtin ku turbîneke din li Nord Stream were rawestandin. Ji 27 Tîrmehê pê rojane herî zêde 33 milyon metrekûb gaza xwezayî têşandin. Tenê ji sedî 20 kapasiteya wê biriya xeta boriya Nord Stream derbasî Ewropayê dibe. Ewropa ya piraniya gaza xwe ya xwezayî ya ji Rûsyayê dikire ji niha de ketiye derdê zivistanê. Ji bo vê yekê gelek welatên Ewropa dest bi girtina tevdîran kirine. Belê piştî du rojan ji çalakiya rûniştinê alîgirên tevgera Sedr avahiya parlamentoya Iraqê vala kirin lê bi derketina ji hundir dawî li çalakiyan xwe neanîn û vê gavê li ber deriyê parlamentoyê kombûne. Di vê navberê de Serokvezîrê Heyê Mustafa Kazimî jî dibin navê çareseriyê de banga diyalogê netewî li hemû aliyên siyasî kir. لعراق هزا شیعیه بسروکاتیا مقتدا صدر به داخوازا پیکانینا رفورمک سیاسیا گشتی دست به پیواژویا خو پیشاندانان کر. تفگرا صدر دخوازا عراق جالیه پرگال سروکاتیه و وره بره و برن. به ارمانجه دنابرا 10 روزن در باس بویده آلیگری صدر دو جاران بسر آواهیا پرلمنتوی ده گرتن. سردگرتنا داوی جی و گوهری چالاکی رونشتنه. پشتی 4 روزان جی چالاکیه لیدر تفگر بانگ لآلیگرین خوکر دا گوژ 72 ساعتان جهندر آواهی درنکبن و خو پیشاندانی لدر و دوام بکن. لسر بانگه بصدان کسین لناوا پرلمنتوی درکتن دربه. نعفو ونصفح
لأجل الأخوة والمساواة در روشتک وها آلوزده سروک وزیر هیئی کاظمی جبو چارەسەری بانگا دیالوگ لهزن سیاسی کرد. الشعب الصابر المضحي الذي ما بخل يوما من أجل العراق من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه. جوتماها 2021 دما پیکانینا هلبجارتین پیش وقت به لعراق نه حکومت و نجی سروکومار نو دیار نبونه. هری داوی پشتی دستنیشان کرنا محمد شیع السودانی گو ایران دستک ددوی تفگرا صدر بتندی لدیش درکد. رياض واشنطن جبو سالا بي دست به پلانسازی تطبیقات سلاوا بازی بکن پلانی خو بک آنینه دوی چارچوبه ده امریکا فروتنا موشکین پاترویت بو عربستان سعودی جاری کرد. وزارت کاریندر و یا امریکای بداخلینیه که دست نشان کرد که 300 موشکین بالیستیکین پاترویت به بهای 3 میلیارد دلار جه عربستان سعودی را هاتیه اری کرن. او 96 پرگالین موشکین تا هاتیین به بهای 2 میلیارد و 200 میلیون دلار با امارات جهاتیه اری کرن. وزارت پاراسن یا امریکا پنتاگونی دیار کرد که تاوی موشکان و پرگالین وین پیوز جوارنداین. ریوبرین پنتاگونی گوتن پیمان و هیزا سعودی یا لهمبری گفین هی او پاشروش جی باشتر بکم. تطبیقات سلاوا بازی جسالا 1999 و تیل دارخستن. ده تطبیقات ده پروردین لشکری ل سناریوین جور به جورین وکی خورد کرنا پاراستنان اسمانی تیکوشینا لدجی پرگالین بالافرین بیمروف او لحیا سنور اپراسیون او کوردیناسیونی هیم. بله ام به کریزا سیاسی یا ترکیه دوام بکند ناوا ریجیا انفلاسیونی یا تویک او اناگده نوت 6 پوان فرقه انا کریجا انفلاسیونی یا مها ترمه وکه 176.4 او تویک جی وکه 79.6 دست نشان کرد. لگوری دانین مها ترمه یا سازیا استاتیستیکان آ ترکیه تویک انفلاسیونا سالانه بو 79.6 او یا مهانه جی بو 2.37 زده بویه. لگوری دانین تویک ده کومین سرکه ده لگوری مها ترمه یا بار به ریجیا 25.79 را انفلاسیون هریکم ده قادر راگاندنی ده او به ریجیا 119.11 آنجی هری زیده ده قادر و گوهستنی ده چی بویه. کما لیکولینین انفلاسیونی یا اناگجی دانین انفلاسیونی ین مهاتیرمه پار وکر او انفلاسیون سالانه وکه جه 176.04 دست نشان کرد. لگوری دانین اناگی اندکسا بهای مزاختنی جی ده ماه ترمه ده جه 105.3 زیده بویم. اف جی دیواته یا جه 108.35 زیده بویم. بله اسرائیل بریاردا کل ترکیه اوفیسا خویا آبوری جنوب وکه ترکیه چار امین مزنترین شریک بازرگانی ی اسرائیلیه. وزیر آبوری و پشهسازی یا اسرائیل راگهاند که وان ل ترکیه اوفیسا آبوری وکرنه. اوفیسا کل استانبولیه پشتی 3 سالان گرتیمای دیگه کتاباق و جنوب و هاته وکرن. وزیر اورنا باریویا گوت اوفیسا آبوری یا جبو خورد تکلیم به ترکیه روی به رولای که ناوندی رابا که ترکیه جبو اسرائیلی هفکاره که گرینگه و پشتگیری بده اخراجات اسرائیل در فتن کار بافرین او تفکاریه که گرینگ لی به برفره کرنا بازرگانی هر دو آلیان بگه. وزیر اسرائیلی دیار کرد که جنوب و کرنا اوفیسا آبوریا نشانه سوزا جبو کورکرنا تکلین آبوری به ترکیه ریه. ترکیه چارمین گرینگترین هفکاری بازرگانی یه به اسرائیل ریه. دی اخراجات سال 2021 دا وکر نامنشانا پنجمین جی بالکشاند. لگوری اداره یا بازرگانی در ویا اسرائیل بازرگانی سالانه یا 2021 یا نابرا اسرائیل و ترکیه لگوری سال 2020 جسدی 30 زیده به او گهشت آستا 7 میلیارد و 700 میلیون دلاریم.
Dinava rojên dawiyê de Kosova û Sırbistan careke din hatine pêşberî hev û li hev jê sor bûne. Serokkomarê Sırbistanê Vučić got Kosova ne welatekî serbixwe ye li gorî hiqûqa navneteweyî beşeke ji xaka Sırbistanê ye. Li pêşiya Sırbistan û Kosova rojên baloz xuya dikin. Безусловно, мы абсолютно поддерживаем Сербию. Serokkomarê Sırbistanê Alexander Vučić di bernameya gobeşdarî radyo û televîzyona welat de bû bûyerên dawiyê li herêmê nirxand. Alexander diyar kir got bûyerên êvara yekşemê yên li ser Kosofayê senaryoya herî xerab hat astankirin. Bêguman hinek dixwazin êrîşa Rûsyayê ya li ser Ukraynayê weke derfetekê bibînin. Ji bo nîşan bidin got Serbistan girêdayî Rûsyayê ye. Призывы к миру и конструктивизму, которые... Serokkomarê Sırbistanê anî ziman got wê di 18 tebaxê de biçin Broksulê û bi Serokwezîrê Kosofayê Albin Kurtîn re hevdîtinê pêk bîne. Lê nepêkane got Kurtî re aştî pêk were. Vučić bi eşkere anî ziman got ew Kosofayê nas nakin. û ev tişt anî ziman. Kosova ne welatekî serbixwe ye. Ji ber vê yekê êrîşek bi navê Kosofayê çênabe. Li gorî hiqûqa navnetewî Kosova beşek ji Sırbistanê ye. Kosofayê 2008 bi awayekî yekalî serxwebûna xwe elan kir. Lê Serbistan vê yekê red dike. 2011 jî bi navbênkariya Yekîtiya Ewropa danûstendinên navbera aliyan de pêk hat. Pêvajoya diyalogê ya navbera Kosova û Sırbistanê de gelek caran ji ber sedemên cuda weka aloziya êvara Sîwyekê tîrmehê tê seknandin. Swêd û Fînlandiya gav bi gav êdî nêzî nava NATOyê dibin li Fransa piştî Senatoyê Meclisa Netewê jî ji bo bejdarbûna Fînlanda û Swêdê ya bo NATOyê erê kir. Pêşnûma qanûna ku protokola endamtiya NATO ya Swêd û Fînlandiyê jî di nav de ye piştî ku li Meclisa Netewî ya Baskê din ê Parlamentoya Fransê hate qebûlkirin di dengdana ku li Meclisa Netewî de jî kete dengdanê. Li pêşberî 46 dengê na pêşnûme bi 209 dengan hate erêkirin. Senatoya Fransayê jî 21 tîrmehê bejdarbûna her du welatan ên navborî bo NATOyê erêkiribû. Di dengdana parlamentoyê de li gel eniya desthilatdar a komarparêzan, Partiya Sosyalîst û Keskan piştgirê dan endamtiya Swêd û Fînlandiya ya ji bo NATOyê. Partiya Çepgir Atund û Fransaya bêyî Sûd jî li dijî qanûnê derketin. Partiya Razgir a Yekîtiya Netewî jî bêalîma. Wezîra Karê Derve ya Fransayê Christina Kolna wêneyê pêşnûmeyê li ser hesabê xwe Twitterê parvekiro got li ser navê hikûmetê ez bûme xwedî wê rûmetê ku vê biryarê diparêzim. Bi van endaman re wê ewlekariya me hîna xurtir bibe. Parlamentoya Fransayê ji du baskên Meclisa Netewî û Senatoyê pêk tê. Hêjayî bibêrxistinê ku beriya niha Danîmarka, Kanada, Aleman û dewletên Yekbûyên Amerîkayê jî endamtiya van welatan bo NATOyê erê kiribû. Berêvînerên hêjam li vir digihêjin dawiya bultena xweya cîhanî û dibêjin heta sibe careke din werîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û baxtewar bin.